Урматтуу туугандар, мына кар деген момда экен. Мына койлор болсо өлүп атыптыр. Мына машина менен ташып келип. Келип атып, мына мум бар уже. Бүт. Мына кар болсо момдай. Мына өлүп атат. Кардын калыңдыгы болсо момча. Момдай ситуация. Буяка бир жардам керек болуп калды. Мамлекет тарабынан бир бала болбосо вообще. Кар 30 сантиметрден өйдө жааптыр. Baş mı ötü değil. Emin duran bu bütçü çalıp da. Bu koydar. Cidip ketken mi neyin duran? Ne mi onu? Ya. Kar jağanda cidip ketken mi neyin? Astın kısı deniyorda da var bak. Astın kısı deniyor da tak. Момдай. Hiç kulakım var kırılıyor da çöp kardan kalındığı mı lan momdayken. Ekimin 23 2 may kar bozuşup jağadı. Apapa eş nerse görünmüyor kaldı. Jağanın aşıp getse bir yarım saat 2 saat oldu. Dağı dile jağadı. Ekimin 23 2 may kar bozuşup jağadı. Apapa eş nerse görünmüyor kaldı. Jağanın aşıp getse bir yarım saat 2 saat oldu. Dağı dile jağadı. Assalamualaikum jamaat tuğanlar, mına orta sırtta uylar kalıp koylar kalıp juta attır. Mına hakim uğu atsan şu yolda açtırıp bile koymayıp bilen. Mına get baratsa jö jalаңdap mal üçün kelesiңер Девуда келдиле geçiyor kadalam get kaldılar aç albayt mintet tigintet pavırışıklaytı monça kişinin malı 400-500 suyu ölüp kalsa kim төлейт аны badатчы төлейбү hakim ake ушуну угуп атсаң açtır жолду карачы эми олар кетип баратышат темселеп мына кеч өтөн бери 30-40 сантиметр кар жаады дейт. Эмчеси эмнени карап атасыңар? Иштебейсиңер ушундайда. Эл журттугу аяган киши жок, карапайым калып карачы. Жөө кетип баратышат орто сыртка малы үчүн. Ekimin 23 2 may Şunday kar jağıp saldı. Dağı dile jağadı. 20 santimetrede. Uçup getse bir yarım saatin içinde. Mal
Балдар мына мынтип кол карап калды.